Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilake. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke so ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngilethele-ke inkulumo-ke yomunye-ke wesisi-ke laphana-ke wabeveza-ke amabhomu-ke laphana-ke veza-ke okuningi-ke impela-ke bebabaza-ke abantu-ke beloke bebabaze njalo-ke abantu sisuke ekhulumile-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami phela nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo sisi-ke uzizwele wena ukuthi-ke ithini-ke le nkulumo yakhe laphana kucela lapha ukuthi masizwile-ke le video le ungene ema-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezana nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje esiloke siy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Okokuqala nje uMalembe makuthiwa wayeserious ngendaba yomhlaba eqonda ukuthi utholakala umhlaba, into oqala kumele ayikhulume kwafana akhulume nge-2/3 majority because uyazi kahle ukuthi umthetho le country uthini, ithi no land without compensation. So umemeza kwakhe wayememezela nje efuna ukuthi abantu bezwe lento ayishoyo. Stellenbosch samtshela kahle ukuthi umhlaba awuzukuthinta ne-economy, uyasikhulumela nje for ukuthi abantu ubona ngoba masese bone kahle ukuthi amavoti aregiwe akazesho lutho, akashongo lutho, wasithulela akayithulelanga ngoba kuthula yena. Maleme yakhuluma right, akasithulelanga ngoba kuthula yena, bamtshela ukuthi wona chillax. People, ngiyazama ukunitshela ukuthi asinamaqembu besingenawo till ufika le MK. Wonke lamaqembu lawa a-captured, i-ANC ibe captured ngokuthi kube khona uRamaphosa, isiwenike saphindwa abantu abamnyama bangaba nalo iqembu lapho. Abelungu bayihlalele nje banibuka, bayazi ukuthi okwamanje umhlaba wazi ukuthintwa sise-safe nge-economy. Makusekhona nje i-DA ne-ANC ne-EFF nenkatha base-safe, kodwa kuthema kusume MK basukuma kwalanda uJanet Love, kwalanda ama-IT ukuthi kuzorega ukhetho. Kodwa nje cha uZuma akwazi ukuphatha ngoba uZuma uthinta i-point nokuthi vele mangabe engaphatha kuzoshintshwa lemithetho yamadashi sikwazi ukuthatha umhlaba. Malema akayikhulumi loo nto le, and uMalema uxhasiwe eStellenbosch. Yabona uma bexhasile belungu angeke ukwazi ukunyakaza ngendlela yakho, bakutshela and ukuthatha kakhulu imali uzakutshela ukuthi thina-ke soxhasa, but please ungathinti umhlaba, ungathinti i-economy. Wavuma uMalema eforeigner, bamthengela iplus, bamthengela umuzi. Canti wahlatha yaphi iplus Malema wona uma ucabanga? Umemeza ungazi umuntu uma ekhuluma people, nami ngamemeza kanti ngiyazi ukuthi vele i-action ngeke zibe khona. So abelungu bahlaniphile-ke ngoba babizana babona ukuthi okay thina kuze sikwazi ukuthi singaphoqa lento yethu asikhepshara amalida wabo, so saxhasa ngemali. That's why uzona uZuma ethi futhi bafikile kuye bathi thathani nayo imali sicela ukuthi singathinti umhlaba ne-economy. Walo uZuma umbona nje egxumagxuma ehamba wonke amakhoti ehambane engaboshwa akaza ngoba uvusa abantu abamnyama ukuthi le nto enegxumelayo le ayikho, lenziwa ilima. Angazi people ukuthi sesochaza kanjani ukuze nize nizwe ngampela, nanokuthi nicabange nje ingqondo zenu nicanga ukuthi i-foreigner lingalibuyisela umhlaba kuphi. Abelungu belana nemali because kufanele ngabe usuyazi manje ukuthi eSouth Africa mangabe ukhona nje uvula iqembu bayalomba gijima nemali, bathi please ungathashela nala vele umali makecatha wayithatha leyo mali leyo. Amavoti navoti akazange athi vu, bamtshela kahle ukuthi wona chillax ungenzi lutho.
ba-capture wonke la maqembu. Yabo nje thina mesisavotela nje la kodi-A, Inkatha, i-EFF, i-ANC bajilekisile bazothi labo sibaphethe lapho they are captured. Hawu zixhumeke ndani ngamandla nenkani eninayo engaze ngiyibona alifuni ukuzwa people. Kodwa kusalayo ngicabanga ukuthi isikhathi manje ukuthi amaqinisa azovela manje, amaqinisa azohlala obala lokho kwenziwa ama-foreign. Malema wayengeka iyekele imali people, wayengeka aze ayiyekele imali, iyekele wena engakwazi. uRishi namhlanje wathanga ngisho iplaza olithatha imali labaxhasa ngabaxhasi mahhala. Kunemithetho abakutshela yona ukuthi please ungathinti la, ungamemeza nje uthi umhlaba, but uyawazi umthetho ukuthi uthini Malema amadashi uthi no land without compensation. Uzokrabha kanjani engakushintshile lo mthetho? Ngoba uBalema wayeserious ngendaba ukuthatha umhlaba lekugxumela ubala. Kwakufanele akhulume nge-2/3 majority. Akayilapho, ayithithi i-point. Uthinta nje phansi uyazi ukuthi likodwa mangakanyanga ziselapha no action people. Vukani, please vukani. Ngiyabona nje ukuthi uyangithuka. Aze ngisenaso leso sikhathi leso because once uthuka kuyasho ukuthi awu understand next. Kodwa ufuna ukwazi ukuthi abelungu basebenza day night ukuthi ba-capture abantu bepolitiki. Uzuvuza ukuthi lo muntu omlandelayo unguye na, usebenzela wena noma usebenzela iStellenbosch. Malema usebenzela iStellenbosch. Lokho kufanele ngabe ubone ngamavoto akho mayiqeda ukuvota kuthiwa nayi-DA ithatha amavoto ayitholela nje Malema zangasho lutho. Ngoba mtshela ukuthi chillax phela bonke la manje mayifika lapha bamtshela nje ubuvula iqembu nje 1 2 3 4 abethu. Wonke umuntu uthatha imali la, wayithatha uba naye akayithatha ngabe naye bamfaka ecourt. Uyabona le ndaba ye-VBS ngabe manje njengozuma naye uba kuthiwa akazange athatha imali yalaba abantu ngoba benza short baku-blackmail people. Akukho la siyakhona njengabantu abamnyama. Abelungu basathelekisile nje bazi kahle ukuthi wonke la maqembu siwaphethe, iqembu abangaliphethe lelikaZuma. This wakubona kusuma ngisho i-America ithi lo Zuma lo akaphume, lo Zuma lesigebengu akaphuma ngoba uvusa abantu abamnyama. Kuba nensiza imfene people nenza ngamabomu hayi khona.